Kawahi kami kita di government higher secondary school, di government secondary school, lani kita residential school, lani kita di government college, hendai you ke kauman kata cai beni. JNB yo hambai le, hadu ke kauman kata dan chong ba hatu yung tin wa igdor ba chong mem kita ke jingro jingpar. Baik secondary residential school wachna ni hajno medi di wadi di pafro wadi penduk le mem pun krekam. Te I waduk kanu yi te wolali pen start igi koordinat yang I cetai cetau wasador school private dan ni cagi te gitau giwa tok sok yo I te pure buti bobiang tegar orang te ngakau wi no hikai iwa yo iwa to I jo yo benai ini chong school ong ke chong ke yung ke school chong RM Arabian no hikai Arabian kita gidi jing hikai pelai school I cagi school private andrei ngau oi phi dala sakhi dala gi jong khmat ka jing tim khia yo sarkar delhi ko ho pendiet pen bahaya gini gi thau pure lemba ko sarkar ki khon waduk wa gi khon minister ri chong gi ha jo ko ben wa yo gi ge jo ge jing kai yo gi jo ge jing matoy tengah le kata sistem kwa wan ra hapo yong gani ge dong ge than hapo yong gani ge jela ge ni ha go I kam ku bi bu ya khmat wo kan tu kan rong ya ka pure ge puthi Tembo ya kelam ne ha hadayu phi ha bor hetu ni chibun gi jing MK mi ha po district he ji to o pure puthi I gi no hikai man MK la pure lai hikai ha pi ula chilu chitala sketch chadaya keni daya kampus ko em ha chno mending gi ko da chna bha ko da pelut di phau kror henry em pen kre kam ya ka nei dau wa I yo inong mi khmat betul ha wa yo education minister le la po jantia ki minister na po konstitusi le ki wa so I ye kata post ye portfolio go he henry yo em ki chitu chimtoy ko chhe ba ne ba ji to wa gani ke kamu jipat kamu ye kata ke jingtulot yong kata ke senchar kadar hagani ke dong ke thanyu I khajak dong hagani ji to surok I ke kauman kata I wa yo di khmat wa sakhilangi dan do so ar kror yo surok I di welbu monong rim wa minister na po sis clear hapo san sutnga konstituensi UMLA MG chispa do pra kror yo pisagi wo chna yo surok te man ko ge ge wo sarong ya ga district o ya ga ni konstituensi ge yong I ha ga wa u yo I te gi nong mi khmat ki wa em ha ga bor henry ha ga kam nan man ki wa tlot te ji to wa ga benta ko wanyao ya ga jingum lai ba yo gi la jing rap chi yu pa ba tim ya I economic man wang ya rap ko I wang le pha ko I chibun ki woro ko I chu no economic man te ge jingli ile man kam te ile hap no economic man ka daw tan ri ni to phile yenti ba phi woro to ge jing em yong kita gi leader dil ni kita gi dalal kita gi property ki wa krok phon pa do ka ni por le chon te gi bram ne uli thu I chro to economic man a poilti ne ba da chike wa he da chike I kita gi leader te ladangan kiu ya dah hoy lemngai ki la kelan gi dakut te hayo noi kenoi economic khmat yong I te kan om te ge jing le yong ai ha gi election ara cara puli to man go pher ba ngam thu ni dar yo kinong senran wi wan langa ki volunteer ki wi kre mon sawa kinong yak kari ki dai ki nong ki bela kat ki wi yo por ya lai ne ba em kwa usu ye kata ge jing pa yong I le ni em kwa I ha gua u ra di gi kinong kerchan wi na bar bo wan ni chong bi kejing em kam to I ki kandidat wo phi kinong chong te nga hola kam ni em gi dong kelam VR la da em gi volunteer wo kwa kelam andre hai thau Europe chan ni sameno kelam ne ba ikan rom yonga ke chok rendang nia yu tan to nga yonga ke wa u ye to kam phi te kan wam te da em gi tu gi kot kam do ni boy ong di phi I wo lai no te yo po chuma de me phun mai marmet nga ke te pertujo ke te kuro nante ni chi chnongo kat bo yi ya to patni he ji to wi ri jing la ti ya kre ya kan chan la yo ya pan ba ji he ji to kam khnang wa yo lai I u em ke te jing kno ya ki te ki no mi khman ki pli ki no mi khman na mo ko rem oro du le ha da sai lot ki wem ne me tau chok ki henre ile em ko ko te jing ra chok ba em ki nong blok eka li thu gi na u nagi nong I khman yong I chi phau la kat ho kre du ar la ne njom jam mi ke jing knum mi ke jing anor ke jing bichni ke jing klam ko pun chai ye nong I khman yong I ne te daw bon si dor ko kat walai de paisa